rest of در فرهنگ Everything's gonna be okay. سرشید رفتی سه؟ اوکی. سلام دوستان، من سعدی و این زبانموز است و اینک چگونه که وعده کردیم درس انگلیسی با فیلم توی ستوری 4 در زبانموز رفتیم. Everyone, Bonnie made a friend in class. Everyone, Bonnie made a new friend in class. ای مردم، ای بازیچه‌ها، بانی در درس یک دوستی نو ساخت. Oh, she's already making friends. Oh, she's already making new friends. Oh, علاقه وای دوستانی نو میسازد. No, she literally made a new friend. نه، وای با معنای تام این دوستش را ساخت. Literally در زبان تاجیکی همچون کلمه با کلمه ترجمه میشه. She literally made this friend و این دوستش را خودش ساخت. و او میگوید I want you to meet Forky. I want you to meet Forky. Hi. Hello. میخواهم که شما فورکی را پیشواز گیرید. برای I want you در زبان انگلیسی همچون درخواست است، یعنی خواهش کردن از کسی یگون چیز و ما این را استفاده می‌کنیم وقتی که می‌خوایم که یگون کس برای ما یگون کاری کند یا اینکه از کسی یگون چیز طلب می‌کنیم. مثلا I want you to like this page and share it with your friends. من می‌خواهم که شما این صفحه را لایک کنید و آن را با دوستانتون پخش کنید. He's a spork. Yes, yeah, I know. But he's a spork. یکی از بازیچه‌ها با وودی میگوید اما وای خشوق است. فورک در زبان انگلیسی همچون چنگالشوق چنگالشوق یک کلمه اینم. سپورک خشوق و یا چنگالی که هر دو یک جایان، یعنی خشوقی که نوکی وای خراشیده شده است و همچون چنگال هم استفاده بوده می شود. Yeah, I know. بله من میدونم که این خشوق است. و وودی بعداً با تمام بازیچه‌ها تاکید میکند Forky is the most important toy for Bonnie right now. Forky is the most important toy to Bonnie right now. Forky از همه بازیچه مهم است برای بانی خودی حاضر. و بعداً وودی با همه بازیچه‌ها تاکید میکند که We all have to make sure nothing happens to him. ما همگی باید باوری حاصل کنیم که با او چیزی رخ نمیدهد. Make sure باوری پیدا کردن، انیق کردن، از خود دلپور بودن و یگون چیز باوری تام داشتن. مثلا make sure to bring your passport and ticket. باوری حاصل کن که تو پاسپورت و چپتای خود را آورده، یعنی انیق کن یا بار دیگر سنج. و در این هنگام یک از بازیچه‌ها با نزد وودی آمده میگوید وودی we have a situation. Woody, we have a situation. وودی ما یک مشکلی داریم، ما یک حالت داریم. در فرهنگ سیتویشن با دو معنا آمده است. یکی معنای آن جای و معنای دوم حالت ترجمه شده است. یعنی the car is in a good situation. ماشین در حالتی خوب است. I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. I was made for soup, salad, maybe chili, and then for trash. من برای شوربا، سالاد یا اینکه چیلی و بعداً برای اخلاط ساخته شدم. Made for ساخته شده است برای چیزی. For example, this phone made for calling, made for having conversation. این تلفن برای سخن گفتن ساخته شده است. توری کیلی در یک سرود نو خود با اد شیرن میگوید I was made for loving you. یعنی من برای دوست داشتن تو ساخته شدم. رمانتیکا. Buzz, we've got to get Forky. Buzz, we gotta get Forky. Buzz, ما باید فورکی رو برگردانیم. Gotta get در زبان انگلیسی همچون عوض کننده کلمه‌های have to, got to استفاده بوده می شود و یکی از شکل‌های کوتاهی got to یا اینکه have to است. مثلا I gotta go now. من باید حاضر روم. He's gotta be kidding. Prices are high and the kids gotta eat something. Affirmative. Affirmative. That means yes. بله، یعنی تصدیق میکنم.
ва дар филми терминатор ҳангоми дар мошин рафтани онҳо бо Сара Коннор ва Ҷон Коннор, Сара Коннор ба ӯ мегӯяд we don't want to be pulled over, яъне оҳистаро мо намехоҳем ки моро манъ кунанд, ва терминатор дар ҷавоб мегӯяд We don't want to be pulled over. Affirmative. 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 яъне тасдиқ мекунам. ва баъд аз оне ки онҳо аз мошин меафтанд ва онҳо пиёда мешаванд, Форки аз Вуди мепурсад Why am I alive? Why am I alive? Барои чӣ ман зиндаам? You're Bonnie's toy. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Huh? What? Oh, yeah. You're a Bonnie's toy. Tu Bozичаҳои Bonnie. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Tu барои ташкил кардани хотироти хуб кӯмак мекунӣ, ки барои боқимондаи умри ӯ давом мекунад. For the rest of дар фарҳанг ҳамчун боқимонда тарҷума мешавад. Масалан, the rest of students are taking trip next week. дар ин вақт онҳо дӯсти пешинаи Вуди, як духтаки дигарро ву мехӯранд, ки ӯ дар парк зиндагӣ мекунад ва ба ӯ мегӯянд We need to get back to our kid. We need to go back to our kid. мо бояд ба назди кӯдакамон баргардем. То ҳол дӯстон мо фикр мекардем ки мо бозичаҳо дорем ва дар ин филми тасвирии онҳо нишон медиҳанд ки не, онҳо моро доранд, яъне ҳар як бозича кӯдаки худро дорад. Woody, who needs a kid's room when you can have all of this? Wow. ва дӯсти ӯ ба ӯ мегӯяд Woody, who needs a kid's room when you have all this? Ки ба ҳуҷраи кӯдак ниёз дорад вақте ки ту ҳамаи инро дорӣ? There's plenty of kids out there. There is plenty of kids out there. дар ин ҷо кӯдакони бисёранд. худи калимаи plenty дар фарҳанг ҳамчун фаровонӣ, зиёдатӣ, бисёрӣ тарҷума мешавад. But I guess we got plenty of time now. Sometimes change can be good. Sometimes change can be good. баъзан вақт дигаргунӣ бисёр хуб аст. ин буд дӯстон видеодарси англисӣ аз забономуз бо филми тасвирии Toy Story ва барои аз чунин видеодарсҳо ва аз дигар видеодарсҳо бехабар намондан ба саҳифаи мо лайк монед ва саҳифаи моро байни дӯстони худ паҳн кунед. Ва everything's gonna be okay. Bye.